мақомоти тоҷикистон масъулияти худро ба зиммаи соҳибкорӣ вомегузорад. тоҷикистон воизи исломӣ ба 12 соли зиндон маҳкум гардид. афғонистон 60 нафар сокинони маҳаллӣ аз тарафи ҳавопаймои бесарнишини има кушта шуд. оҷонси иттилоотии авесто ба хадамоти соҳавӣ такя карда иттилоъ додааст, ки зиёда аз 100 нақшаҳои оид ба сохтмони беморхонаҳо ва табобатгоҳҳо дар Тоҷикистон бо маблағҳои соҳибкорон амалӣ мегардад. айни замон бо саҳми соҳибкорон 105 беморхона ва табобатгоҳ, 257 маркази тандурустӣ ва 467 нуқтаҳои тиббӣ сохта ва таъмир шуда истодааст. вале соли гузашта аз ҳисоби тамоми манбаъҳои маблағгузорӣ 4 беморхона бо 264 ҷойи хоб ва 74 нуқтаи тиббӣ барои 994 мизоҷон дар як навбат сохта шуда барои истифода барӣ супорида шудааст. як қисми объектҳои зикршудаи соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби маблағҳои соҳибкорон сохта шудааст. мушоҳидон қайд карданд, ки тамоюли мазкур сол аз сол афзоиш меёбад ва ин ба мисли боҷи соҳибкорӣ ба ҳукумати кунунӣ пардохт карда мешавад, вагарна тамоми роҳҳои идома додани фаъолияти соҳибкорӣ барои онҳо қатъ мегардад. соҳибкоре бо боварии сохтори вазорати молия даромада ширкати умед 88 170 миллион сомонӣ буҷаи давлатро соли 3-4 аз бар намегардонад. на фоиз, на маблағи бюджети давлат. а бюджети давлат ин бюджети ки аст? бюджети халқ. масалан, раис ҷумҳур Раҳмон дар паёми худ ба парлумон билвосита ишора карда гуфт: дар байни 2-3 сол бо тариқи ҳашар дастаҷамона дар ҳамаи деҳҳои ҳатто хурдтаринамон 5500 масҷид бунёд кардем. маблағ напурсидем, масъолаи сохтмон напурсидем, дастҷамона бунёд кардем. ина асосан барои ки аст? барои калонсолон. анакум марҳилае расидааст, ки мо ғами фарзандон, наврасон, ҷавонон, набераву абоирагони худ ояндаи миллатро хӯрем, мактаб созем, муассисаҳои тандурустӣ бунёд кунем, шаҳру деҳотамона дар 2 соли оянда боз. ёдрас мекунем, ки тӯли чандин солҳоест, ки мактабҳо, беморхонаҳо ва роҳҳо на аз тарафи давлат, балки аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ сохта мешавад. аҳамияти аввалин дараҷа додан модакор дар иншоотҳои сохтмоне ки нав бунёд мешавад ба санъати меъморӣ. таҳлилгарон қайд мекунанд, ки бо назардошти сарфи миқдори зиёди маблағ барои дастгоҳи Раҳмон, ки танҳо барои ҳар як боздиди ӯ ба як минтақаи муайяни кишвар сарф мешавад, вазъият хеле бемаънӣ ба назар мерасад. бо убоби Тоҷикистон воизи маъруфи исломӣ Мулло Садриддин бо айби иштирок кардан дар ҳаракати исломии ҷамоати таблиғ ба 12 соли зиндон маҳкум гардид. дар ин хусус Радиои Озодӣ ба наздикони маҳкумшуда такя карда иттилоъ додааст. сокини 35 солаи шаҳри Кӯлоб Садриддин Муллоев, ки пештар дар аъзогии ҷамоати таблиғ муттаҳам шудааст, аввали соли 2019 бо ваъдаи афв ба Тоҷикистон баргаштааст. вале 21 сентябр Мулло Садриддинро барои суҳбат ба прокуратураи генералӣ даъват мекунанд, сипас дар он ҷо дастгир менамоянд. дере нагузашта нисбати Мулло Садриддин парвандаи ҷиноӣ бофта шуда бо айби ифротгароӣ оғоз гардид. падари маҳкумшуда аз қарори додгоҳ норозӣ аст. дар сухани охирин писарам ёдрас кард, ки ҳукумат бо ваъдаи афв ӯро ба ватан баргаштан бовар кунонид. инчунин ӯ ёдрас кард, ки кӯдакони ноболиғро тарбия мекунад, вале додгоҳ инро ба инобат нагирифт ва ба 12 соли зиндон маҳкум намуд, гуфт Хайриддин Муллоев. қонунгузории граждании ҷумҳурии Тоҷикистон зараре ки дар натиҷаи амалиёт. ёдрас мекунем, ки мақомоти кишвар дар соли 2015 ба кодекси ҷиноӣ ислоҳот ворид намуд, ки бинобар он ба маҳкумшудагони аъзоёни ин ё он ҳаракатҳо, аз он ҷумла ҳаракатҳои исломие, ки пушаймон шудаанд, қарори афв татбиқ мегардад. вале баъзе аз гӯён пушаймоншудагон пас аз баргаштан ба кишвар аз тарафи мақомот бо вуҷуди ваъдаи афв ва амният дастгир шуда истоданд. суди ба адолати Тоҷикистон умед надоштест. наход ки ҳамин бегуноҳо ва ҳамин 12 сол мо дарим мо ба тия мисол 25 сол тия
حبت سوردیان این چخیلسون طیاره رفیقارم میزد، ملتم میزد. در دهه هیراتی افغانستان در نتیجه حمله هواپیمایی به سرنشین آمریکایی که هدف آن یکی از قماندان‌های طالبان بود، 60 نفر ساکنان محلی کشته شد و چند تن دیگر زخمی گردیدند. در این خصوص آژانس اطلاعاتی فرگانه با تالا نیوز تکیه نموده اطلاع می‌دهد. گزارش‌هایی که ما داریم آمار تلفات بسیار زیاده، مردم ملکی و هم بنابر اطلاع نماینده شورای دهه وکیل احمد قرخی، طبق معلومات او شماره کشته شدگان و زخمیان خیلی زیاد است. به گفته او تلف شهروندان از طرف طالبان زیاد شده است. مشاهدان قضیه در خصوص 50 نفر کشته شدگان ساکنان محلی نقل نمودند. عملیات مخصوص روز 8 ینور در محل شیندان عملی گردیده است. نظامیان آمریکایی ابراز داشتند که عملیات مذکور بنابر طلب قواهای امنیتی افغانستان گذرانیده شده است. مقامات افغانستان چون هر وقت وعده دادند که قربانی‌های در میان مردم را تفتیش خواهند کرد. در بعضی عملیات‌های مذکور به خطاها راه داده می‌شود. حالا تفتیشات شروع گردید و روزهای نزدیک معین خواهد شد، گفت سردار پلیس هرات گنرال امین الله امرکل. و مورد تایید دولت هست، اما در بعض عملیات ها و بعض وقت بعض تصادف ها و اشتباهات است. اگر صورت گرفته باشید در حالت بررسی است. با گفته والی هرات عبدالقیوم رحیمی نافهمی رخ داده است. حادثه مانند با قیرکنی عمومی ساکنان محلی از جانب هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در دهه ننگرخر شرق افغانستان ماه سپتامبر سال 2019 رخ داده بود که در آن وقت دستی کم 30 نفر زخمی گشته، تقریباً 40 نفر کارگران و فرمران کشته شدند. May I be allowed to express my sincere condolences and sympathy. طبق اطلاع آماری بخش مخصوصی سازمان ملل متحد آید به همکاری افغانستان، در 9 ماه اول سال 2019 در افغانستان 2563 ساکن محلی کشته شد، 5676 نفر دیگر مجروح شدند. این نشان داده بلندترین قربانی ها در میان ساکنان محلی افغانستان می باشد. یادداشت میکنیم که در سال 2017 ایالات متحده آمریکا با بهانه مبارزه علیه تروریسم به منطقه افغانستان بمبئی را پرتافت که وزن آن 10 تن را تشکیل میکند. با این کشور افغانستان برای نظامیان خارجی به مشقگاه آزمایشی تبدیل یافته است که میتوانند مردم بکشند، ساکنان محلی را قیر نمایند و بدون جزا بمانند. پر د اولادونو سره د وريرونو سره د تر د زمون سره ټول سره د دې حکومت خدمت کاوه. دې محله کې تر اوسه خلک نشو هم داسې د دې سره برکت